Deputy Chief Minister ka Sarkar Jala Upraston Tensong haka arteri uni ubanai dalai sakhiu ya ka lekmen chat rong kusi hachnong amkoi ka wahab hapo ka amnarem subdivision West Giant Hill District ya ka wadapan man da ka dorbar chnong amkoi kamci benta openne pensa ya ka riti dustur wada jo sikai ki warim haka thany war jaintia ne benta u ingu yotre wabu watho hajrong ki kam wa bha wada theo Hakani galek kemen chat rong kusi kiwa cimbenta da penyo kina du iriam i chatan re irwai ile niam wa kiwi kiwa man ibenta wo timit ya kadustur riti. Hakani kesingina jerong Deputy Chief Minister Preston Tensong wadaman kamu kongsan dem lang ulak kemen rembui Menteri Kecenat Pure Putih waman leo MLA katany uste Panson Mokim MLA warim katany kawewo tolu keso SDO Civil Amlarem, hopeful bamon MLA warim ka Saipung constituency UTR Suchen, kiwa yak kamat chnong amkoy na do uwe chnong ay bor lamin ki pajba wa kiwi. Uwe chnong ka amkoy hawa kalam de iku bleu ya ka Sarkar way pensingaw le yay roy ipar wa MKam ka chnong na do kiluti sengking, ka yung skur wa thmi ka Government LP School ka Madan Bol wa kiwi de. Niliong Deputy Chief Minister hawa kalam da yaro uya kachanong amkoy wa yale ka open ne pensa ya kani ka dusturiti hakathany de wakentu le yaki uya le ki open man khali usnem we have chimkhia ya ka dorkhat wa de ikti ka dorbar chanong o ongu o pathan manu o smart wo mang poisa ne bentaw chna ya usarok na amkoy chachnong padeng la de bin ki tre thau u e thau Nei baha wo os ngaw tho uyay MKam upala iliang yaki luti sengking hagani kathany nei benta imantoy ki paiba kamtam wa man katha wa bananam hekam unki suri kam tekan tujoru yaki borchnong kam jo ki paiba wa thau wa os ngaw baha ki uyak re lang de wo e thau nei benta chna sarong nei baha de we ki imantoy uwan ki liang wanang omdu ya kapateng kan ni tangwai kapateng hadin kam jo Dekentu haro yaki man bay man pa open chlur ki yaki kon ki kti wo la skor upure puthi omdu ne benta yo akre Sarkar tangwa yo yi ki le uchim yaki wo bon ki lat ki kebu yo ki odawan ra ka Sarkar ne benta u yengi heyong ki hi kjan Menteri Kecenat Pure Putih wan ulak kemen rembui hawa kalam khut kuntu wo imensin yatli yamap geliang we wo le imensin kitkle ne baha kini man kiluti yong ilai chakmat hakiwan kiwan kikam de wo kuntu le yek wo chong chnong ka am koy ya kani kejuk kemensim khanang yo yi upan man kam ye iro ipar hawa kur unyu heliang MKam uchna skor ongu ki thau wadala chakmat ne benta uchna ye ki skor hakajalla tangwa yo thau dang man iwe bha yo yi upalai bai ye kre Hajrong ini kentu ya kita tahu wasnya bahagi uja kere lang kenang wa kacnat di Pure Putih kam ju kiwi wan ki jachna wa MKam ki paj ba laj ki usateng Depan kut ya kini kelek kemen hagani kesengi da iwai ya umu sa'anam ne benta ki bru benta wan ra iro ipar hapok kacnong wa kam ju umu sa'anam heyato wa ichna ya usarok am koy nong bare lentir road yong snem arjar khat le arjar khat so Teka bangai supa pangkeren got kumelabatai di bahrungkui menekumulu kele mengiru kalong tangdoi tong ini tresi tom ban kerpa kerpuan dia ditrajaka bakin ajaka ladayo ngadut ban pular pertama dengan ai function kerpa mi genesu kasong satang hati nakalian kabosno nada kerpa ritru yang ditrajaka Geuba ajaka le namar balada pi ajaka undai bapidu ikatung leket perkat ka besadir lada piyo surok kajing mentoi ka bakra ya kajaka kajompi kabayat ka surok lembang jong kani kajaka kajompi kata kani ka bang mangwa ban bentu ban terpang nakalian jong ni kesoka kung mga ong ipikam tam nakaliang jogo tourism sector ni dakwa sisya banwanra hakiwe pakiwe kisnong kiba ngiyongi kiba bit kiba biak kiba ngila ban pelong yang tak kecakar kum kapliang jang yang kihun kiksiu yang kapaten kejongi kabanwan namar bapi nganya tu yapi habangi paskuli kihun kan mau tam kawe Di paskuli di kun wat om batang bangi day banyo kam surga. Kenau ya kata kejemput jebrat kikne kita penduk no apa. Wat om bah bangi paskuli di kun kitang cupa kidai banyo kam surga. Ngana kwa bantong yopi pensluri di kun jompi bakin lek pule nang takin lek ro ikilan di baki kidon sak.
Kalak benong di bakidon sap hakalian tutulisin. Kalak benong bakidon sap hakalian jong kajim suman. Kalak benong bakidon sap lesi hakiwe di bentar jo kejingin joki. Kasorkar kadon betaban pensluri di bakum kita. Mentani ong katuk hospitality. Nantagi ong mentawat ya kata ko wellness. Kikon samla jongi. Kila ban lek man penpit. Ban anda kiwan. Kintrei kinsengi kikam lajong. Ndai tamu kitrei kata ba. Ndai tamu kitrei kakam lajong. Ki ai kamro ia ki wepa. Kata kade ke bas kotana. Kidon kiskin jongi. Kibangi ai. Nyau 4% kade subsidi, lain 4% kade kalun. Kata kalun kade soft loan yo. Na yo ya kabakum kane kabuksia. Dia pule minum yo kam, minum yo jam. Kata kadang gigeli, kata question mark, kadon habarok kawe pakawe ging kesan. Hanrai ga ong yepi, tam kane kawe. Lada barok kani ki kun ki jongi hang ne kin nom lei school kin song ha am koi tong kidang yo jakai ban red brick red tempel dang yo jakai ban red kwai menta obriu ba don ka kle obriu ba don ka sa ka perthai ka rip yo ba ulah ban peti ban watnya kilanti kilat ki babon del tangadaw kilai dang at laisti kakut ka assembly ke ega bau chief sab ujuba na lor ki kam sarkar sakhat santuli kenja skim kenja intervention ki bag sarkar ka penmi na ka wega porch ko ega por ban ailat ing kul samla gi jongi ban ailat ke baro kanu ngasnu tena ya DBO kita berkruk hangne menta kelengam khalia kasbangi lay kasbangi phan ki don DBO ki don kita berkruk kumno bangin yo lat ban yen la ka joga kja ban ya rati ki pramamba den takada kane kade namarba ka sarkar ka don ka jimut ka sarkar ka pe kumno ban kentiu ya gilang kebe kumban Iceland ya baro kinang song de takada ngaten tu ya phi I way by way hagal ya kejungi ngide ban long ki breu ki badon ke cingkermen